Munasqa kawsaqay imaynalla karikushanki. Ichapis qan ña tukurishankiña mamakunaq punchayninkupi chari. Kunanqa imatataq huk regalituta hina haywarisaq mamaymanri nispa. Sichus qan hinata yuyashanki chayqa qanpaq kay willaysitu kashan. Ari, kay hamuq iskay chunka sut'ayuq punchay mayu killa kashaqtin kanqa raymichay mamakunaq punchayninkuta yuwarispa. Chaypitaq kanqa takikunas mamakunapaq, ahinamanta tukuy mamakunata kusirichinapaq. Chatapis kanqa Tata Diospaq palabran aswan importante. Huk pastor invitado yachaykuchispa kanqa chay p'unchay. Chanta kallanqataq t'inkakunas, mayqinkakunachus atipanqanku chaykunapaq. Y chaytaq imaynachus kanqa tukuy chaytaqa chay p'unchayña willarimuspa kashasaqku. Ari, kaytaq lluqsispa kanqa kay página de internet Facebooks diakepa chayniyta lluqsispa kanqa. Ari, chay p'unchay suyarisaqku. Phishqa phanimanta hasta qanchis phanikaman ch'isyayninpi. Chay p'unchayqa amapuni qhipakunkichu munasqa kawsaqay. Ahina kaqtinqa chay p'unchaykama kachun munasqa kawsaqay.